Убакыт келди. Өтүү керек. O bank жана O жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. O bank жана O өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Дэвче жарым 3 кг жигайр төргөн беришта Көктас Харсан Казахстан асы темирчин Эркебулан Ардаков сыдыкчылар. On the mat A winner is Erkebulan Ardakov, representing Kazakhstan. Негдүгээр дэвче дараагийн бериштан сонгол бериштаны 130 кг жигайр төрөг. Удан Тадас Монгол улсын темирчин Батбаярын number 5. Көктас улсын хэтэр улсын темирчин Зиондон. Ladies and gentlemen, on the mat A, we are starting the second round match. Жени дараагийн бериштан 72 кг жигайр төрөг үргэлжлэн Удан Тадас Бош улсын темирчин Виктория Чалож. Көктас Монгол улсын темирчин Мегмар Сүрүнгийн Батсыру. Ladies and gentlemen, on the mat B, we continue the second round matches in the women's weight category up to 72 kilos. And we're welcoming in red, representing Poland, Victoria Cholushka. And in blue, representing Mongolia, Batsurun Megmarsurun, mat B.
Ордугар девче 63 килограмм жеңген хайдор төрген бір таңғылданша сарсын Кыргызстан осын темірчин Жалман Шарсынбеков өрсілдікче. The Met C winner is Joloman Sharshenbekov, represented Kyrgyzstan.